feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. Ya, lagi OTW ke Jalan Baru Panjang di sana. Kawan-kawan kita dari FKBB Forum Keluarga Belok Balai. Hari ini pagi ini di Proyek Melintas. Ini kawan-kawan sudah masuk ke Jalan Baru Panjang. Aman-aman. Mantap. Di sana kita akan siap-siap sana. Mari masih di titik 0 Jalan Baru Morelan Panjang. Mudah-mudahan nanti kasih nggak ya sana. Ketua sana. 11 motor. Nah, yang sudah aku bawangnya mana nak aku. Ayo tengah kuncinya mana nak. Juru kunci, oh kayak aku juru kunci kira pak. Oh iya. Beri kunci satu, beri kunci dua. Siap. Ya mantap, Bebsa Bebe. Kita lagi siap-siap sana. When everybody wants to be king, yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free. Apa yang kita ketua sana? Semangat. Jadi kebetulan yang pimpinan proyek lagi pemeriksaan sana. Lanjut. Jatuh sana. Jadi memang ditanjakan ini harus hati-hati, terus dan antri dulu sebelum nanjak. Jadi sana yang nanjak di sini, yang ditanjakan di Gandum ini harap hati-hati. Bagi yang mengerombongan sebaiknya itu ngantri dulu sana, karena khawatir nanti kalau mentok di sini bisa mundur kayak tadi sana nih. Hati-hati. Nah, ganti sopir dulu sana. Ya dulu yuk. Lanjutkan perjalanan. Kalau mendaki mana bisa? Lelo maju, lelo. Dia ada trouble dikit, dilanjutkan perjalanan sana, masih di tanjakan Bukit Gandum. Ini tanjakan pertama yang menuju ke Kayu Duo sana. Ini panjang sekitar 400 meter dari bawah, dari anak air. Hati-hati. Semangat nih, semangat. Wah, ini mantap. Ayo. Baiknya turun tuh. Angui ya beko. Sebaiknya turun lah.
Ayo alon-alon, ayo. Ayo. Semangat. Semangat Pak Ji. Siap, hati. Oh, risiko bang, tentu pingsan nak. Nanti sana, nanti. Ayo, dikit lagi, ayo. Sanggui. Lari kayu dua sana. Sasak ngok deh. Hati-hati. Oh, hati-hati. Yeah. Oh, masih ada singgah ini. Oh, alhamdulillah bisa. Oh. Mantap. Hati-hati. Cak matiannya masih kelar habis. Oh, belakang. Iya. Ini lagi foto bersama sana. FKBB. Lagi. Lanjut perjalanan nih ke Alan Panjang. Ya, sip. Mantap. Thank you kampung kita. Saya lanjut sana, lanjut. Dilanjutkan perjalanan sana. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel